tei chini joto chini media friend rok no kaisa bele important kok saklai mu sing khana that means 22nd July sing Ipft chini Home Minister ni office hoite chini Amit Shah ji bon office hoite sing phone call mangkha 22 तारिख ठीक सारा 3टा समय 3:30 पार्लियामेंट हाउस 8 नंबर रूमो बतुनो अपॉइंटमेंट देखा परिबगै जों इमारजेंसी जों खना थांनाय दिल्लीआव जों दिनै जों कथाम बा खरब बै थांनाय दिनै एमएलए प्रशांत देव वर्मा चिनी एजेएस जितेंद्र वर्मा ते सिंधु जमातिया एमएलए ते आं जों खरक बै थांनायनि प्लान दङ जों साइमानाव चिनी थांनाय मासाव आं थांफैदो दिल्लीआव आफ्रो आं बन अपॉइंटमेंट सामानि आफ्रो बजरा मानलिया अपना आं खरक थाम चिनी लीडर और मालायफेका चिनी स्पेशली चिनी जोतो साइमना जेपी नड्डा जी बीजेपी प्रेसिडेंट बय चिन कहाम के कक सालायका ते चिनी फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेदकर बाबां सालायका ते चिनी हार्दिक सिंह पुरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बरेबां डिटेल कक सालायका आदराव जों अमित शाह जी मालाय मालिया ब बेस्तनि बागै आहानि बागै ब मेफ्रो जोंनो फोन खायखा आनि पीएस न बनि पीएस फोन खायखा जे 22 तारिख जरामा खांख्लाय नो आईपीएफटी लीडर जो फाइमन फाइने बसनो कॉल खायखा बरबे जों दादाखरा सालायगि आं चिनि प्रेसिडेंट सिदेबरमा माव सालायखा जों सालायगि जों इमारजेंसी खाना जों फार्स्ट फ्लाइट जों डाइरेक्ट फ्लाइट जों थाङै दङ खोनानो हायनो जों खोना आरो प्राय 10टा राव सबनाय दिल्लीआव ते 3:30 समय चिनि अपॉइंटमेंट जों साइमनाव चिनि पार्टी आईपीएफटी बुइलानि चिनि जों दाबि खायफैगो आं अलरेडी मेमोरेंडम ड्राफ्ट खायनाखा ओ मेमोरेंडम चिनि 3-4टा पॉइंट दङ ओदा बुइलाना आंनारखा 1 नंबर पॉइंट एजेंडा चिनी त्रिपुरालैंड स्टेट ऑफ डिमांड वो चिनी 1 नंबर दाबी जों बय सालायनाय ओदा तांगै जों त्रिपुरालैंड नांखा स्टेटहुड नांखा बेस्ड ऑन शेड्यूल एरिया ऑफ त्रिपुरा आरो जों बेखा के बन सानाय आं बन रीड आउट खालाय दिदो सानाय फर्स्ट नि 1 नंबर डिस्कशन गय त्रिपुरालैंड स्टेट ऑफ डिमांड सेकंड आं जों सालायनाय हाई लेवल कमिटी जों इलेक्शन सिगाङाव जों कायसे कमिटी खामानि हाई लेवल मॉडल कमिटी टू लुक आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा आबादि जों सालायनाय आबानि कमिटी दङ आ कमिटीनि समाज जों सालायनाय आं अलरेडी फैक्स खाय रखा एडवांस कॉपी दिनै थर्ड चिन दङ स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव अब आं सालायनाय जों आगेबो सालायखा आं अलरेडी बनो फैक्स कर होगा जों साइमानो चिनि त्रिपुरा राज्यगो चिन हास्टेगो स्पेशली चिनि त्रिपुरा साराव एसटी पोस्ट गोबां वेकेंट दङ अब फिलअप खायजा गया बैकलॉग पोस्ट दङ आबार जों तै सालायनाय दिनै थर्ड वेरी इम्पोर्टेंट चिनि पॉइंट ऑफ डिस्कशन दङ चिन अमेंडमेंट ऑफ 6th शेड्यूल to the Constitution of India. जों जतो साइमानो चिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिया गो बरल कमिटी खाजाक चिनि एडिशनल तई जों सावबो 125 constitutional amendment bill अब तई जों सालायनाय अब अलरेडी आबनि कासे कमिटी दङ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी आ कमिटी रो जतो अलरेडी रिपोर्ट रखा अब सम्बन्धे जों सालायनाय चिनि 125 amendment bill very important चिनि नॉर्थ ईस्ट नि बागै ते स्पेशली चिन त्रिपुरा नि बागै
abelake important abati sing salai they fifth number to agenda discussion point of discussion okay inclusion of KOKBOROK in 8th schedule of the constitution abati sing pasta point narka abati sing salai and already chini memorandum na sing ang facts kar hoka sin amit chaji na ar bisi sing side by side sing prime minister to malai me phumano prime minister na sing copy re nai JP nadar copy re nai te chini tribal affair minister orju munda ang bono sahaka mus wali bogang malai nai obai placing khana sing central team of Ipft leaders ten Dilhi thangai tomo especially sing balai saimano je tini tin hastego taw kumang ma sing salaigo tini 125 million built abo the decision pass haima hake already tabo reading wi tomo abo just parliament lok sabha lai sabo table nango abo tin salai nai ar sing mukha sing je age pastab homani same tini council of minister tini hasteni sing cabinet minister of sing abon approve kar hoka a bill pass laika abor sing saimano sing aro kaise mention tongo tini nomenclature of TTADC additional bonus laina bagai sing dekhapo Tripura Territorial Council abon sing already pastab boza ama clan tham copy tei adagat kabang chini obotomo tin department barana bagai sing saka tabo e predono 16 and 17 to department ADC about baranani 43 department nai including land and property power our some kabang mention khairoka abo already passbook khaijak ni council of minister of tei aja to chini seat bangna bagai bahin chini district council ni seat barana bagai abo hine sing saimano sing 30 seat to chini tabo at present u 30 no bare gai 50 seat nai abo hine chini agenda tong point discussion sing joto saimano chini district council notice bisingo sobche durbol sobche weak unka chini TTADC even name also is not changed buni ka chung saimano joto ADC ro for nomenclature change habe kha kitini ka change khajia ko a very important issue abo sing saka Tripura Territorial Council abo sing prostab roka abo chini state government hoite approve khaika tei seat barna bagai chini member district council member barna bagai at present in tongo 28 ke election ngo duita hangkai kaini kai governor nominate khai abon sing saka chini 50 seat ngane bagai abo already sing consensus sing agreeing kha chini council minister abo tin salai nai sing saimano chini ADC go chini member do disi 50 seat member hangkai automatically chini ADC ne strength barai thangnai abon sing kahamke butina nango sing DGP Ipft sarkar sing mato 3 bosor mathaigo sing kabang bill pass laikya very important bill a bill lo sing tui salai nai koita bill nangabo center ne approve nango abor lang salai nai te very interesting sing recently sing chini district council am chini state cabinet of council of ministers sing ase very important bill pass laikya obong khai establishment of town committee bill chini Tripura cabinet of sing pass laikya abo tibang usam kes laikya chini Hardik Singh Puri bo urban development minister bo belai ken borok ka hambo bang salaikya je chini already sing chini state government rajya sarkar abo no bill pass laikya establishment of town committee bill abo ang pi salai nai okai krai chini sing thangnai maso bang salaikya tin the research sakya o samay sing salai nai haikle sing tuluk agoi tum ang khagaw chini Ipft BJP especially chini Ipft party sing tuluk agok tumani sing systematically ke agok tumani chini edicini bagai ba chini dofani bagai chini jati ni bagai abo borro srai na dorkar tini sing saimano tini central level o sing motamoti tabo chini relationship lai ka hamtang JP Nadda ji bo chungna ka hamge saimano tabo chini somande bo saimano thanai saptao phaithanga chini orju munda cabinet minister tribal affair minister boy bhana ang kahang kok salaikya chini Tripura sane birmani kok chini ADC ni je amne kok nang kawang kono ang 1 to 1 bobai onek kok kang salaikya
एबो भाइनो वानसाव दङ जे जाते चिनि त्रिपुरा सरकारनो जों भागे जों तिसामानाय भागे उन्नति खालामनाय दै भागे जोंनि एडिसि रावनो दै गोबांमा जोंनि मानथायरावनो ब पुरन खायदा बगै आप्रो ब गाहांगे कक साका आप्रो आं खागाव जों जे दाबो तिनि जों हें दंमानि जों सामुखाय दंमानि अब तुरुक तुरुक आं खागाव स्टेप बाय स्टेप आगोय दं तानो जों साइमानो जों दरिस एडिसि जोंनि टीटीसी नाय हांखाय त्रिपुरा टेरिटरी काउन्सिल बा जेखन ताम खायनि बर साइमे जों प्रस्ताव फायके आबो दरिस 50 मेम्बर हांखाय इट नियर टु स्टेट नर साइमानो जों तिनि मात्र 30 टा सीट दं ताबो जों कार्बि आंलंगो दरिस 50 टा दंमोन हांखाय सीट कार्बि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बरनि 50 सीट दं नाइन बरना अलरेडी बने 40 दं ता बर 50 खाने मगै अलरेडी प्रपोजल लाई दं गाबो जों बारबनो साव जों दरि 50 सीट फ्लाइम हाके चिनि त्रिपुरा सा एमडीसी मेम्बर टेरिटरी काउन्सिल 50 नाय तार माने अनेक चिनि बगै आबो गाहामनाय बरेबा खागाव जों जे आगक दंमानि आइपिफ्रा आगक दंमानि चिनि एनसी डेभलपमेन्ट नेतृत्वे जों आबो सिस्टेमेटिक प्लेसिं आगक दङ आं खागाव चिनि खानानि चिनि मिशन चिनि दिल्ली अभियान बा दिल्ली चिनि डेपुटेशन विथ द होम मिनिस्टर आं खागाव आबो चिनि मां बालाय गाहामनाय आबो आं जत्तनो चिनि मीडिया फ्रेंड बा चिनि लुकुरावनो चिनि बरावनो आं कयो जों बचिनो बा जों कोऑपरेट खायदि जों हेल्प खायदि ओंख्लायसे जों खागाव चिनि जों बहैनो तुरुक आगौ मानाय हामबाय